Yes, bihe byiza, reka twizere ko mumeze neza mwese muherere mu mpande enye z'isi. Reka twizere ko mumeze fresh mwese mukurikiye Zen TV. Umwaka wa 2025 n'umwe mu mwaka utazibagirana mu bakunzi b'imyidagaduro biturutse ku bintu bitandukanye, ariko cyane cyane hari bamwe batunguwe no kubona abakobwa badakunze kugaragaza abakunzi bagaragaza amarangamutima y'ibi ngibi. Nibwo twabonye bwa mbere Kate Basheba, muramuzi cyane, nagakunze kugaragara muri ibi. Nibwo twamubonye bwa mbere aterana imitoma n'umusore, ndetse benshi batungurwa no kubona Mutesi Jolly agaragaza umubano udasanzwe n'umunyemari wo muri Tanzania yitwa Lugumi. Izi nkuru zavugishije benshi karava, ndetse zishyuza imyidagaduro kugeza n'uyu munsi, ku buryo abantu badasiba kubivuga. Muri Kamena uyu mwaka ya Urukundo yagaragaje ko we n'uwari umukunzi we Teta Krista bari baherutse kubyarana umwana w'umuhungu, bashobora kuba baramaze gutandukana, buri umwe agatangira ubuzima bwe. Yabitangaje mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Instagram, ahashyirwa ubutumwa mu amasaha 24, aho yanditse ati urukundo rw'ikinyoma ruragatsindwa, n'amagambo yakurikijeje utumenyetso two kurira n'umutima ushengutse n'indirimbo ye yise Suwejo. Uyu musore yanditse ubutumwa nyuma y'amakuru yari amaze iminsi acicikana ko we n'umukunzi we batandukanye. Ababivuga abashingira ko kuba nta numwe wari ugikurikira undi ku mbuga nkoranyambaga n'amafoto bari bahuriyeho bari barayasibye. Ibi byabaye nyuma yaho uyu muhanzi akaba n'umunyamakuru yarayutse gutangaza ko n'uyu mukobwa tariki 5 Gicurasi 2025 bibarutse umwana w'umuhungu. Muri Werurwe 2025 ya Urukundo yarashyize hanze indirimbo yise Ero, yatuye uyu Teta bari bagiye kumarana imyaka 2 bakundana. Icyo gihe yabwiye abanyamakuru ati byatangiye ari umufana wanjye bisanzwe, nyuma turahuza tugiye kumarana imyaka 2 batandukana. Teta yasize yagwa muri Uganda, ahitamo gutahana n'umwana we mu Rwanda. Ibyakimenye hivi wamamaye mu mupira w'amaguru mu Rwanda na Miss Muyango Claudine wegukanye ikamba ry'umuryango ry'umukobwa uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda ya 2019, birangiye nta kantu kabyo. Abo bombi kuva mwaka watangiye byatangiye guhisa ko batandukanye, ariko bose babyamaganira kuri. Gusa muri Werurwe 2025 Kimenyi yumvikaye mu itangazamakuru avuga ko batatandukanye nyuma y'inkuru zari zimaze iminsi zicicikana. Muri Kamena ibintu byaje guhindura isura ubwadukaga amakuru avuga ko DJ Brian yatwaye Muyango akamwibagiza Kimenyi burundu kubera umwano bari bafitanye, ndetse bakanakorana umunsi kundi. Mu majwi yagiye hanze yumvikanyemo Kimenyi avuga ko umugore we atamwumva, ahubwo DJ Brian ari we umuturisha. Uretse ibyo kandi hadutse izindi nkuru zavuga ko Kimenyi yigaruriwe n'umutima wa Keza Teriska, uyu mugore gusa nawe yabyamaganiye kuravuga ko ari ibihuha. Umwaka urangiye ibya Kimenyi na Muyango ari bo ubwabo babizi. Kimenyi na Muyango barushinze muri Mutarama 2024, bafitanye umwana w'umuhungu bise Kimenyi Michael Yanis. Wavuga inkuru z'urukundo zakangaranije imbuga nkoranyambaga akibagirwa za Miss Mutesi Jolly ubitse ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda yambitswe mu mwaka wa 2016 n'umuherwe Lugumi wo muri Tanzania, yaba adakurikirana neza imyidagaduro mu Rwanda. Mu ntangiriro za Mutarama 2025 nibwo Jolly na Lugumi batangiye kuvugwa mu rukundo, gusa Mutesi Jolly yabyamaganiye kure. Icyo gihe mu butumwa acishe ku rubuga rwa X, Mutesi Jolly yagaragaje ko ibyari bikomeje kuvugwa by'urukundo rwe n'uyu muherwe ari ibihuha. Ati kuba nyifuriza neza bose ndabashimira byimazeyo kukungirira icyizera, kunyereka ibindi no kugifuriza ibyiza, cyane cyane muri ibihe by'amagambo yo gukekeranya. Urukundo ni ikintu cyiza cyane, kandi igihe cyose ruzampamagara nzarwakira ntashidikanya, kandi ku bushake bwanjye no mu buryo bunyuze umutima wanjye. Yakomeje agaragaza ko yakwifuza kugira umukunzi w'umuherwe utuma abantu bavuga. Ubutumwa yabwanditse nyuma yaho tariki 10 Mutarama 2025 ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye inkuru z'urukundo rwa Mutesi Jolly na Lugumi uri mu batunze agatubutse muri Tanzania, ndetse binavuga ko acuruza imbunda. Byari nyuma y'ubutumwa bwerekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga za bombi baca amarenga y'urukundo, ariko Mutesi Jolly aza kubyamaganira kure avuga ko yari yarinjiwe n'abahakazi nta mubano udasanzwe bafitanye. Muri Gashyantare 2025 nabwo mu mashusho yashyizwe ku rubuga rwa Instagram rw'umuhanzikazi Chichi Mani uri mu bakomeye muri Tanzania, uyu mukobwa yumvikana aririmba Lugumi yita umuvandimwe we amwifuriza isabukuru nziza yari yizije mu ntangiriro za Gashyantare 2025, akanamwita umugabo wa Mutesi. Icyagiye
cyenyegeza izi nkuru n'ukuntu Lugumi yitwaraga ku mbuga nkoranyambaga nko muri Nyakanga yari koroje ku mbuga nkoranyambaga yivuga nka muramu umwe mu bakoresha urubuga rwa Instagram yo mu Rwanda. Mu butumwa uyu mugabo yasubije wari wanyuze ahatangirwa ibitekerezo ku ifoto ya Lugumi amubwira ko abanyarwanda aribo bazabona bamubonye ari mu Rwanda. Lugumi mu gusubiza yahise agira ati muzambona vuba mu cyumweru gitaha, babwire bose ko muramu wanyu agiye kuza. Kugeza ubu ibya Mutesi Jolly na Lugumi nabyo birangiye nta kuntu nta kanunu kabyo, kuko uyu mugabo yavuze ko agomba gukorera urugendo mu Rwanda ariko umwaka ugiye kurangira atakandagiye no ku mbuga nkoranyambaga, akaba adaheruka gukomeza kuri uyu mukobwa. Kuwa 16 Nyakanga nibwo umuhungu wa perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatunguranye agaragaza amarangamutima adasanzwe kuri Kate Basheba, bituma bamwe bakeka ko yaba ari mu rukundo n'uyu mukobwa bigacika mu myidagaduro yo mu Rwanda. Ubutumwa uyu musore bukiza ahashyirwa ubutumwa mu amasaha 24 ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yagiranyije uyu mukobwa na byose bye mu magambo y'icyongereza yashyize kuri uru rubuga aherekejwe n'ifoto ya Kate Basheba yambaye umushanana. Yaragize ati my universe. Ibintu byongeye gufata indi ntera ubwo Kate Basheba yananirwaga kwiyumanganya agashimangira ubwo uburyo umutima wihebeye Tumelo Ramaphosa. Kwa 20 Nyakanga 2025 yashyize amafoto ye kuri Instagram. Tumelo ari hafi aho arekereje nta byo gutinzamo, ahita ajya muri comment atangirwa ibitekerezo adaciye ku ruhande, avuga akari ku mutima ati urukundo rwanjye, ashyiraho n'akamenyetso ku mutima. Bashabe akibitera ijisho kwihangana byaranze asubiza ubwo butumwa ashyira akamenyetso ku mutima. Uyu mwaka ugiye kurangira cyangwa se warangiye aba bombi badaheruka kugaragarizanya amaranga mutima. Ngayo ngo gacimwe mwese tubaye muri kiganiro. Imana iwo mugisha, turongera guhura mukanye. Nitwa Je, icyo nakubwira cyo nuko mbakunda cyane. Reka nkubwiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muhaye muronke episode.